Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Tuje mu makuru yacu iya nimugoroba ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere 2024. Amakuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na mugenzi wanjye Sentama uramahoro? Ni amahoro mushakamba namwe murandi. Natwe turandi ndetse rwose nta kibazo. Gusa ngungu yabaye ngungu bari kwa mu operation yaravuze ubuhuha. Yego niko bimeze, operation hariya zirakaze mugabo mvuge nk'abarundi byari bihari benshi. Ntabwo imirongo y'urugamba irimo kwiyegamira rwose. Hari umuntu wanyandikiye uriyo? Yego. Aransetsa ati ngo rwose ngo haje abarundi ngo bo muri Somalia barwana nk'ibyihebe. Reba yaba mu bitaro. Ati ngo noneho bakiyongera ku bwinshi bwabo. Atariko FARDC yohoya ngo nubwo ngo haje ngo aba special force bo babaga muri Kivu y'Amajyepfo ngo ariko FARDC irarebera. Ngira ngo twareba ingingo noneho tukahita tukubita tubangura aya makuru. Dufite ingingo zigera muri enye. Turebera hamwe ngungu M23 yambuye abarundi ibikoresho byinshi. Abasirikare b'u Burundi yambuye ibikoresho byinshi abasirikare b'u Burundi. Mu gihe FARDC yiyambaje indege bikanga. Hakoze za Sukhoi zigeze kurasa. Ngo ariko ntacyo zamaze. Yaza kwiganira. Indi ngingo u Rwanda rwamaganye ikinyoma cya FARDC mu ntambara cya n'itangazamakuru aho ikinyoma FARDC yadukanye. Turaza kumenya icyo ari cyo. Yego. I Burundi abasirikare babujijwe kwivuza mu mavuriro yigenga mu gihe abakozi ba perezidanse 3 bafunzwe. Ibi nabyo turaza kubisobanukirwa mushakamba. Yego. Noneho ingingo iheruka turareba kuri ku mupaka wa Kamanyora uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byavuzwe ko wari wafunzwe. Reka tudatinze twinjire kuri ya ngingo ya mbere tubyingungu. Yego. Turebe uko hiriwe uko uruganda rumeze. Yego. Bwana Sentama mu kujya ingungu ndabanza mvuge ku bantu bafatiwe ingungu na FARDC n'abarundi babashumba cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Ubu bafungiwe Karungu, bafungiwe mu Karungu muri gereza yaho. Yego. Barimo bakubitwa ejo n'ejo bundi dushobora kuzababona bagaragajwe nk'imfungwa. Yego. Noneho ikindi hari ibitaro birimo indembe nyinshi cyane. Hari ibitaro bya Karungu ni ibitaro bimeze nka centre de santé, akaba Keshero, ibyigoma byose byuzuye ndetse bamwe batangiye koherezwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ushakamba ni kuri Goma. Sepak Keshero. Naho Karungu wenda kubatahazi muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ahantu warenze za Minova ukarenga hitwa za Nyamasasa Kinyezire watangiye guterera ahantu hazamuka ujya i Nyabibwe. Yego. Ariko ukahagera i Nyabibwe ni ahantu haterera uzamuka yerekeza mu byerekezo bya Nyabibwe. Niho Karungu. Hakaba ahantu hari hagati na hagati ni hafi ku mupaka. Ni hafi ku mupaka ajya kwegerana n'umupaka wa Kivu zombi. Yego. Yego. Hagati aho amaoperasiyo adasanzwe akomeje kuba nubwo hiriwe intambara ariko yari intambara imeze nk'iy'amayeri ya gihanga. Ni intambara yo kwigana mushakamba. Yego. Hari ahantu utahitondera uwo ari we wese ari M23 ari FARDC utahagendera neza yaho. Mu masaha y'igicamunsi mu masaha 9 saa 10 saa 8 Sukhoi nibwo zari zirimo zirasa ingungu. Bwana Sentama abantu babimenye iyo indege zihagurukijwe cyangwa bagatangira gukoresha imbunda zirasa kure. Yego. Ahatangiye gukubitwa.
baba batangiye gukubitwa kuko ziriya bazikoresha nk'ibikangisho ubundi. Niyo mpamvu ubona zitarwana hose. Zikora nk'ibikangisho bazizana iyo byabakomeranye. Ikindi nta musaruro zitanga. Nta musaruro zitanga ko ziriya ndege ni ibintu by'iterabwoba gusa. Nta musaruro kuko niyo zirasa kubera umuvuduko ziba ziriho akenshi zirahusha. Muri iyi ntambara rero y'ubwenge niko ndavuga. Yego. Turaza gusanga urabanza utubwira ahantu hitwa Kisimba ndetse no Kwandayambaje. Kisimba ntibafate nka Kisimba ni rwose ni ahantu hamwe, ni ku mwinjiro wa Ngungu, bawinjira Ngungu. Kisimba bahita Kisimba kubera ishuri rihari rya segondere, ngira ngo na kare narikubwiye, ni ishuri rifite za section twe tuziheruka kera ubu ntizigihari, cyangwa se zifite ukuntu zavuguruwe mu Rwanda, ariko hari section bitaga commerciale. Yego. Mu Rwanda bazitaga commerce comptabilité. Hariya rero ni ahantu hari ishuri rya commerciale rya segondere ryitwa Kisimba. Yego. Iyo bavuze Kisimba rero ni hariya ku muhanda neza winjira Ngungu ujya kugera ku kiraro cyinjira uko wabonye wa mujyi uteye. Ujya kwambuka ikiraro cyinjira muri Ngungu ugira ngo winjire muri Ngungu. Yego. Hose rero naho hamwe. Ngira ngo biri ku murongo umwe na centre de santé. Hamwe twitaga ku bitaro. Ntabwo ari ibitaro, ni centre de santé, nuko hariya hose baba bamenyereye kwita ibitaro. Bitandukanye agace n'ibitaro. Rero icyabayeho. Yego. Nuko hari operasiyo yabereye kwa Kisimba. Yego. M23 ikoresha ubuhanga bukomeye na operasiyo ni hafi y'ayo mashuri. Na operasiyo itigeze yumvikanamo imbunda. Yego. Aho abarundi bakubiswe ku rwego rukomeye cyane hamwe n'aba FDLR. M23 ikabicamo benshi. Ikindi hari imibare wabonye? Imibare ntirasohoka. Gusa hari abafashwe amateko bamanitse amaboko. Nigeze kubona imibare igera muri 50. Mbere byari bake. Atari bamwe twavuze mu gitondo bakubiswe saa 6 z'ijoro. Ni 64. Bamaze kugera muri 64. Yego. Aha kwa Kisimba nanone ubundi umusozi wo kwa Kisimba amakuru ari kunyemerera ko ku Gisimba ku mashuri ya Gisimba. Yego. Aha ku Gisimba rero izasarambwe zahafashe. Yego. Ndetse hari n'ahandi umwanzi bakuye umwanzi ariko banga kujya Kwandayambaje, bahakuye umurundi wari uhari ariko banga kujyayo kugira ngo badahura n'aya mitego y'amanuza ya za mine. Amakuru aremeza ko hari abarundi bagera mu 102 bamaze gufatirwa muri Ngungu kuva intambara yatangira. Yego. Babonye byanze bakamanika amaboko, abo bafashwe nk'imbohe mu 23 bafite. Yego. Dukomeje rero nanone hatangiye kuzamo umwijyane hagati ya FARDC n'abarundi. Yego. Bavuga ko FARDC itarimo kurwana iri kubasigira urugamba. Erega ibashyira imbere ngo nibo bahembwa. Birumvikana. Nibo bahembwa menshi ngo bajye imbere. Ibyo byo bigomba kubaho rwose. Sukoyi yaje irasubusa ngira ngo ya Sukoyi nawe urayafite. Sukoyi yaje yarashe ahantu hagera muri 2. Hari ahantu inyuma y'umurambi bita bahita ku tugezi. Aho yaharashe ariko irasa ubusa ni mu mafamu. Yego. Yongera kurasa nk'inyuma y'Ingungu ahantu hari umusozi bagiye barwaniraho cyane na mbere bakiharwanira. Umusozi bita umusozi wa Mufunzi.
aho naho yaharashe ariko yahise igenda ntabwo yongeye kugaruka. Muri iyi ngungu rero ni nayo yafatiwemo ibikoresho byinshi bivugwa ko hafashwe na drone ebyiri ahubwo 12 zakoreshwaga n'abarumaniya. 12 nanjye nazibonye. Hari ijwi rero ry'abarundi bavuga ko muri Kongo bitaboroheye. Urinkinire rwose. Abantu baze kuryumva. Reka ndishake. Turishaka rwose ndigishirireho. Yego. Urundi ntabwo byoroshye naho. Ndishake ndumva ngiye kurigeraho. Erega bohereje abana babo. Cyane ariko abantu bataza kwibaza ibindi ni amarira. Barimo barabira kandi ntabwo dusemura kuko ikirundi n'ikinyarwanda ni kimwe. Yego ni kimwe rwose. Barabyumva barabisobanukirwa. Ntabwo dusemura ngiri ndarifunguye. Nashaka urabona roza ibara ryaguye none burya ngo basoda bamaze kugenda muri Kongo burya barungwa bosino bose bumva barahetse imbonera kurebuka umugore bafite ubwoba kuri tere bakoma indura bagahunga bose kuvuga n'abari bazihinda baca bananirwa benshi banabona bakirinde bite gusa bashyira mu mutwe urumva nta n'umwe bazosiga bazobaheza bose ntibazova mu Burundi bwose yabugabanutse ashobora kwica n'imiliyoni nka 50 ashaka iyo abazari zihari mugabo yavara n'imiliyoni 13 azokuramo miliyoni nka 10 hasigara miliyoni 2 hasigara bonyine gusa bene umuryango wiwe nuko tutavuye hasi bazoduhonyanye uyavuma no kuva hasi tukaja mwina shezi ni kumanifesta vraiment kumarinde bitubazoromye hose tukarere ibara riraguye pe birashishike baje kumara abantu Afrika kandi burya n'ibyo bazungu nabo bashaka bakunda. Namwumvise ngo mu bintu birasa mu mutwe gusa. Yavuze ibara riraguye. Ariko icyo cyongera ngo kirumvikana. Yego birumvikana n'ibyago. Ibara riraguye ngo abasirikare b'abarundi bajya muri Kongo. Ngo basangayo ngo bakongomani ngo b'abanyabwoba ngo bakiruka gusa. Noneho bagira ngo bahangane. Ngo M23 bo ngo na abatirere d'élite. Ni ukuvuga ni ba mudahusha. Ngo baboneza mu mutwe. N'ahandi barasa. Ngo neva ngo azabahonya. Neva azahonya nini no kurinda no gutsemba. Ngo neva azabamara ngo hazasigara umuryango we nawe nyine gusa. Urumva ko iyi ni imiryango ifite abasirikare baba barasubiye muri Kongo. Yego. Kibivuga umushakamba. Kiriho nuko wenda no kuvuga ngo ngungwira kihagazeho ntabwo ari ikindi ni abarundi barimo baza ku bwinshi aho hariya hamaze kugera abarundi ariko atari abambere ni abaje ejo bundi nyine aho imirwano buriya ari ingungu nyuma yuko Giseke davuye pfiriya avuye i Burundi. Hari abagera mu bihumbi biri hagati y'10 na 15 kandi noneho barimo barwana hariya gusa nicyo gituma ngungu gihanyanyaza ariko nayo ni igihe ejo ushobora gusanga yongeye ikagwa rwose igafatwa. Gusa bishyize hamwe n'aba special force ba Malawi abo Burundi ubwo na Tanzania Afurika y'Epfo n'aba FDLR. Yego. Gusa special force aho ziri hari inkubi iri kujya zihiga. Yego. Kazikoramo. Yego. Rero dukomeje mu makuru y'intambara se nta murankundira mite njya no muyasake. Aba baraza guhagarara imbere y'abanyadushoka. Biraza kugorana cyane. Mu makuru ya mu gitondo nari nabonye ko hari abasirikare ba FDLR
baguye Sake bagera muri 12. yego ndetse ko amakuru yemezaga yuko abo bose basanzwe bishwe n'imigozi, yego imigozi n'udushoka. Rero dukomeje mu makuru ya Sake nanone y'uyu mugoroba, yaremeza ko ahitwa kwa Sando ku Bikuyu, kwa Sado, ahitwa Kingi no ku Gipangu. Cedro. Ni Cedro? Sadro. Sadro, yego. Sadro uyu ni umugabo bigeze no kumushimuta, genda namuzi. Avuka mu bice bya za Kicaha na Mukoto hirya. Bigeze kumushimuta basaba kugira ngo bamugarure, ariko iriya mitwe yamushimuse nyine yari yigiriye hirya ngiye mu mafamu ye. Basaba ngira ngo 10,000 by'idolari. Nakayatanga babona kumurekura mushakamba, naho ubundi bari bamunyuranye ishyamba. Bohereza ubutumwa bati mushyire 10,000 by'idolari. Bimwe bya Wazalendo. Ni Sadro na Kingi no ku Gipangu. Ikingi ni ku Gipangu, ni ku Rupangu. Ubwo ni ku Rupangu habayeho electricité. Ni ku Rupangu. Aho hose ni mu cyerekezo kikabati. Uzamutse uriya muhanda wundi wo mu Kimoka. Uriya muhanda ni kuri uriya muhanda uhinguka za Kirorerwa, za Burundu na Kicanga. Yego. Aha rero hagaragaye imirambo ku Bikuyu byo kwa Cedro. Impamvu iyo mirambo igaragara, iriya mirambo si iyindi, ngira ngo babonye babandi bifotorezaga kuri antene. M23 yarabaretse bakomezamo baragenda hirya. Iza kubafata rero bagezemo hirya, nihereye bakubita ibagana. Iyo mirambo rero ni bamwe babonye kuri antene buriya hatashe mbarwa. Birumvikana. Ariko iriya antene hariya bari ni naho bita kwa Madumba. Ubwo rero kwa Sadro uburenze hirya gace. Na Kingi ni muri iyo nzira nyine. Aho hagaragaye imirambo, amakuru akanemeza ko Sake hafi 70% yo mu 23 yaba yamaze kwiga. Hariya twari tuvuze ni ku Rupangu. Yego. Ku Rupangu ku rugi ni hirya. Rugi ni hirya mpamya ko batagerayo, ni ku Rupangu. Urupangu naho hasi. Yego. Kandi iyo babuze urupangu bahitirira bya bindi, urabona hari ibintu bubaka noneho bajya gutera nk'inshinge. Hano bateye nk'inuzi inshinge kuzikingira, noneho ni akantu k'akazitubaka, noneho bakaza gufungiraho akantu k'akayira kaza gutega inka mu mpande zombi, iburyo n'ibumoso. Yego. Idashobora no guhindukiriramo, urwo ni rwo rupangu. Bakaba bayivuriramo, bahitirira rero ibyo ngibyo. Ayo makuru ni uko nyine habayeho kwicwa kw'abo ngabo, ni imirambo batafite, navuga ngo ntifite amazina, ntiwamenya ngo ni bande, nta n'umubare, gusa harimo ngo 2 bari bicishijwe inkota. Ubona ko bicishijwe inkota, ni amaoperasiyo nyine M23 gukora amaoperasiyo y'abucece yo guca intege umwanzi. Ngira ngo imirwano usibye ahangaha tuvuze, imirwano yanongeye mu bice byo muri Rubera, ariko ntiyamaze umwanya munini. Yego. Twakomeza n'indi ngingo niba nta kindi. Dukomeze. Reka tujye ku yindi ngingo mushakamba, ariko abantu aya makuru dukomeze tuyakurikirane ya Ngungu umunota ku wundi. Ngungu iteye amatsiko cyane muri iyi minsi. Ikigaragara impande zombi zirahanganye neza ku buryo umwanya wari wose ushobora kumva rwambikanye, nubwo hakirimo kwigana. Gusa ngiyo batangiye guhagurutsa indege. Yego.
biba byatangiye kubabera ibindi. Ikindi abantu bamenye, izi ndege ntabwo ziri kuva i Goma, ziri kuva Bukavu hariya i Kavumu. yego ngo basanze mu Bukavu ngo Goma bajya babivuga hariya ngo harigishe hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. Ahantu hihishe zihagurutse ngo ntabwo bimenyekana, ariko ni iby'ubusa buriya byose baza kujya ahagaragara, birumvikana. twajya rero ku Rwanda tuvuganye ikinyoma cya FARDC. Yego. Intambara nshya y'itangazamakuru FARDC yadukanye, bimeze bite? Ku munsi w'ejo itangazamakuru bariya bahagarariye Minisitiri Muyaya ndetse na General Sylvain Ekenge baganiriye n'itangazamakuru, bavuga ibyo bashaka ariko bemera ko Masisi bongeye kuyamburwa. Yego. Ariko biza kurangira hari ibivugiwemo ko ngo hari umukoroneri ngo Lieutenant Colonel witwa Nzitonda ngo wiyahuye, ngo mbere yo kwiyahura ngo akaba yari yasize atanze ubutumwa. Yego. Ni n'ifoto yagaragajwe na General Sylvain Ekenge. Yego. Ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamaganye ibyo binyoma rwose, abitera utwatsi. Lieutenant Colonel Nzitonda akaba ari uwahe? ngo ni uwa RDF. Ikibazo ukuntu umuntu atanga ubutumwa agasiga izina rimwe. Yaba muri byemerewe namuhamagara bakavugana na hari uzi witwa Nzitonda? Nzi ko babeshya atari hariya rwose. Urumva bafata izina ry'umuntu bazi bagahuza n'ibindi, noneho bagakora igishoboka bakanga gutangaza amazina yose kugira ngo batabanyomoza. Iki ni ikinyoma, nanjye ndakinyomoza. Nka kwa kundi wavuze ngo Hakizimana muza, ngo undi ngo niradukunda Hakizimana muza, mwene Hakizimana muza. Birantera kubimubwira bikaseka. Nyuze mu butumwa bwa Nduhungirehe buragira buti nako Ekenge yagize ati ifoto ya General Ekenge yeretse abanyamakuru igaragaza umugabo yambaye umwambaro wa gisivile urimo agapira k'umukara n'ipantaro y'umutuku, amanitse ku mugozi ku giti, bigaragara ko yiyahuye ngo yabitewe n'ibikorwa ubuyobozi bw'igisirikare cye. Minisitiri Nduhungirehe, ibi byatangajwe ejo. Nduhungirehe kuri uyu wa 10 z'ukwezi kwa mbere 2025 yagaragaje ko biteye isoni kuba umuvugizi wa FARDC, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu bajya imbere y'itangazamakuru bagamije gukwirakwiza ibihuha batoraguye ku mbuga nkoranyambaga, aho yagize ati mbese Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, umuvugizi wa guverinoma, umuvugizi w'igisirikare cy'igihugu bagiye kwiyandagariza kuri televiziyo bagaragariza itangazamakuru ibihuha by'ibintu bidafite ishingiro batoraguye ku mbuga nkoranyambaga. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko itangazamakuru ryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naryo byangiritse nk'igisirikare na diplomasi byo muri iki gihugu ku buryo rishobora kugaragaza ukuri ku bihuha byatangajwe na General Ekenge, yaba ifoto y'uyu muntu wiyahuye, amazina n'ubutumwa General Ekenge yasomeye abanyamakuru byakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga kuva ku itariki ya 4 z'ukwa mbere 2025. Ababikwije bakaba ari abasanzwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Bwana Sentama ikindi yavuze ko Kongo kugira ngo iyoboke inzira ya diplomasi y'ibiganiro cyangwa inzira y'igisirikare, yahisemo no gutangaza intambara y'amagambo aho bari kurwanira mu itangazamakuru. Mushakamba
uretse ko banabeshya niyo byaba ari nabyo nta n'ikintu byongeye, biteye n'isoni no kubona umuntu nka minisitiri, umuvugizi w'ingabo atangaza ibyo ngibyo rwose, kuko ntaho bimureba na gato, uretse ko banabeshya. Wenda sinzi, unyemerere njyewe ejo nzamuvugisha turi hamwe. Birumvikana impamvu nkubwira ngo banabeshya ni ibisanzwe. Banze kuvuga ngo Colonel wa M23 bahitamo kuvuga uw'u Rwanda kuko bazi neza ko nta musirikare w'u Rwanda uriyo. Birimo biransetsa cyane, kuko njyewe unyemereye n'ejo namuvugisha rwose ukamwumva noneho kuko ndamuzi. Yego, ibyo ndamuzi, muzi ataraba n'umusirikare, muzi kera tukiri n'abanyeshuri. yego, ndamuzi pe. ariko biriya bintu bavuze biteye isoni koko, nk'uko minisitiri Nduhungirehe yabivuze, biteye isoni ku bantu nka bariya rwose. yego, kwege ndamuzi, ni umuntu nzi, ndamuzi na se na nyina nande bose. rero biriya bavuga biriya nta kuri kurimo pe, nta kuri kurimo. ubwo sinzi nirinze kuvuga n'andi mazina ye, ariko icyo nkubwiye cyo bibeshye. si byiza ko njya kumera nkabo nkavuga amazina ye, ariko ndamuzi. yego, ndamuzi, n'ibyo akora ndabizi, ndamuzi bihagije. rero biriya ni ibinyoma. ejo tuzabona banditse ngo General Sentama. ko mba ntaryiyanditse, noneho ubwo bavuga ko ndi autoproclame cyangwa bahita bakugira autoproclame. autoproclame ni uwaryigiye. ubwo nabambaye general wa FRDC. FRDC bagira ubwenya cyane. nakubwiye bazajya batuzanya urugisha rwo twihangana cyane. bigire Bujumbura rero. Bujumbura nabonye rero ugerageza gusoma ikirundi neza. Bujumbura se ntiwumvise ko barira? Ndebera iri tangazo. Ndebera itangazo nakoherereje. ariko hari n'iri mu Gifaransa. hari iri nge nakohereje mu Kinyarwanda, mu Kirundi nako. Ikirundi siri ribuza kwivuza. yego, reka ndebe, hari andi mfite, ariko naryo ngira ngo ni igice kimwe. yego, igice kimwe ngira ngo ni bimwe. reka dusome iryo tubonye. dusome riri mu Kirundi aho tudasaba gusemura. nta kibazo, reka turirebe. ndabona ari itangazo ryasinywe ku itariki ya 7 z'ukwa mbere 2025. tukirishaka ahangaha wakwibaza ko byatewe n'iki cyo kubuza abasirikare kwivuriza mu mavuriro. ntiwabonye se ko hari n'abasirikare batangiye gutoroka? abo twabavuze kare, ariko wibuke tujya ku musozo w'amakuru twabisorejeho abasirikare bagera muri 48 bari bamaze gufungwa. banze kujya kupfira kuri Songoye. yego, ahubwo kuba babangiye kujya kwivuza. urabona ko ahangaha aya mavuriro, urabona ko bavuga ko yari asanganywe imikoranire, n'ubundi bafitanye imikoranire bayihagaritse. yari asanganywe imikoranire na minisiteri y'ubushikiranganji, siko bahita. none barabihagaritse, kandi bari basanganywe imikoranire, bari basanganywe amasezerano yo gukora imikoranire. ubu rero umuntu yakwibaza, wenda kubisoma nibyo, ariko buriya igikomeye ni bihatsi iki kibiri inyuma. icya mbere ni ikibazo cy'ubukungu. yego,
mu gisirikare cyangwa mu Burundi muri rusange. yego Icya kabiri ni uko bari kubona ko hari abazajya kumugarira cyangwa bazangirikira muri Congo, yego bakaza bakeneye kwivuriza muri leta, yego bigatwara amafaranga menshi. yego ngewe ibyo bibiri nibyo nshingiyeho cyane. ubu se Ikindi wenda nakongeraho, yego ngira ngo ubu bwishingizi nubwo aba ari ubw'abasirikare n'imiryango yabo biba bijyanye. yego Hari abo mu miryango yabo benshi bazarwara indwara z'agahinda gakabije. Rero nayo akaba ari imwe mu mpamvu yabyo. yego reka turisome turyumve. Yego. ariko bihanganira ikirundi cyanjye n'igiti. ngo igisata kijejwe amagara y'abasirikare n'imiryango yabo mu rwego rwo kwivuna abansi rw'Uburundi FDNB, ukuvuga Force de Défense Nationale du Burundi, kiramenyesheje ko gutanga impapuro zo kwivurizako mu bitaro by'abigenga bisanzwe bifitanye imigenderanire n'urwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi bibaye birahagarikwa by'agateganyo kuva ku igenekerezo rya mbere nzero umwaka w'ibihumbi 2025. dusabye ko mwoba muritura ibitaro n'amavuriro bya leta mu kurindira ko iyo ngingo isubira kuja mu ngiro. Bikaba n'iryo ngiryo rikaba ryashyizweho umukono n'ujejwe igisata c'amagara y'abasirikare mu rwego FDNB. Kuvuga amagara, iyo bavuze amagara ntitwumva amagara niko tuvuga mu Kinyarwanda, ahubwo ni ubuzima. Ni ishami rishinzwe ubuzima mu gisirikare cy'u Burundi. Niryo ryasohoye iri tangazo. Yego. Yego. Zasinyweho na dogiteri niba ari Nzigira gute? Reka nze Nizigira. nari ndifunze. Ndabona dogiteri Nizigira, ubundi ashyiraho kashe. Nizigamiye ntabwo bigaragara neza. Yateyemo kashe. Ariko si ngombwa cyangwa nuko dutanze itangazo. Wowe wavuga uti byaba byatewe n'iki, uko ubibona mu mboni zawe? Uko mbibona, hari abashoboraga kwivuza muri prive nk'uku nguku, wenda nk'abakomerekeye hariya, mbibona mu rwego rwo guhisha amakuru, kwanga ko amakuru asohoka hanze. Yego. akamenywa n'abo ari bo bose. ibyo niko mbifata. sinzi rero ni nako biri nk'uko ni nako biri rwose. Yego. Reka turebe noneho Bujumbura abandi bantu batawe muri yombi 3 bakoreraga perezidanse cyangwa ibiro bya perezida. Ubu bimeze bite? Witwa Jean Baptiste Baribonekeza, wahoze ari perezida wa komisiyo yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu. Derire Sibomana na Arcade Harerimana bakoreraga mu biro bya perezida w'u Burundi barashinjwa kuba bararekuye imfungwa zafunzwe zizira gufata ku ngufu n'ubwicanyi mu rwego rw'imbabazi perezida yatanze, imbabazi za perezida mu gihe izi mbabazi zitarebaga bakoze ibyaha nk'ibyo, nk'uko iteka rya perezida ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa 4 ushize rivuga. Kuri uwo munsi kandi birukanwe ku mirimo yabo. Yego. Urumva icyo bazize n'icyo ngicyo. Yego.
ngo batunguwe no kuba bahise batabwa muri yombi n'urwego rushinzwe iperereza. aha ngaha mbonye amagambo yo kwirarira ya FRDC. bagize baca bafotora umusozi uri ruguru ya Gisimba handi twavugaga. Yego. bafotorera kure barawuzuminga. barangije ariko urumva kugira ngo bawugereho bisaba kuba barenze hamwe twavugaga M23 AFC y'abakurikiye kare. barangije bandikaho ngo darejere kisive musero darejanye ngo mu masaha aza kuza turaba tugeze muri Rubaye. Biriwe baririmba ngo bari hafi ya Rubaye. Les FRDC n'ont plus qu'à franchir cette colline pour récupérer la cité minière de Rubaye. ngo FRDC ngo ikintu isigaje ngo ni ukutambuka uyu musozi kugira ngo yinjire muri Rubaye. nta kibazo nibinjiramo tuzabivuga, niba ataninjiramo tuzabivuga. nicyo tubereyeho. Kamanyora aho bite? Kamanyora mu gitondo inkuru zaramutse zicicikana ngo mu Rwanda rufunze imipaka iruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. ariko ku bw'amahirwe mu mwanya mutoya biba birafungurwa, ariko byose byatangiye ku munsi wabanje ubwo babuzaga abanyarwanda kwinjira Kamanyora bajya guhahira cyangwa gukorera imirimo yabo muri Bukavu no mu bindi bice, kuko ni umupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ku gice cya Rusizi. mu Shakamba abantu ntabwo bumva neza imiterere ya hano hantu. ni ukuvuga iyo uvi Bukavu ujya i Bujumbura cyangwa ujya Uvira, kuko imihanda yo muri Kongo iva Bukavu igahitira Uvira na Bujumbura imeze nabi. baca mu mihanda yo mu Rwanda. Yego. baca mu Rwanda bakambuka mu Rwanda bahambuka inshuro ebyiri. ni ukuvuga iyo bajya Bujumbura bambukira kuri Rusizi hariya. bagakomeza bakamanuka Bugarama. bagera Bugarama bagaca ku mipaka ya hariya. bagaca ku mipaka hariya, hari umupaka ujya i Burundi, hari umupaka wa Kongo. rero ni hariya niho bavugaga, buriya nibyo bavugaga. bariya nabonye barimo bashaka kwinjira Kamanyora, ariko basakuza. nababonye nanjye nabonye mu gitondo kare. ariko ikigaragara nyuma yaho basakuzaga, ariko haje kuza ijwi sinzi unyemereye, ariko sina ngombwa ntabwo ari ngombwa ko uwo muntu namushyiraho kuko ni umuntu tuziranye. yahise avuga ko ibyo bavuga babeshya, hafunguwe abantu barimo kugenda. ngo wafunzwe umwanya muto. kandi ayo makuru uko yagiye aza wabonaga ni ibintu by'iminota mike. bigaragara ko nta mugenzi wacerewe, nta wagize ikibazo. twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo. nyemerera rero dushimire abakunzi bacu, tubashimire cyane byimazeyo, tubifurize ijoro rihire, tunabibutsa amakuru twaganiriye ku mirwano irimo ibera Ngungu. babwira uko bimeze, uko bihagaze ubu ngubu. tuganira ku buryo u Rwanda rwamaganye ikinyoma cya FRDC mu ntambara nshya y'itangazamakuru FRDC yadukanye. tunyarukira mu Burundi, turebera hamwe uburyo abasirikare babujijwe kwivuriza mu mavuriro yigenga asanzwe afitanye amasezerano n'igisirikare cy'u Burundi. ikindi dusorezeho ni byaramutse bivugwa ku ibihuha byavuzwe mu gitondo bijyanye n'ifungwa ngo ry'umupaka wa Kamanyora kuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho dusanze umupaka utigeze ufungwa. Shakamba rero urakoze cyane. abakunzi bacu bararaharyana Risentama
mikoro ni yawe mushaka. urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye ndabashimiye, bagire impagarike n'ubugingo, Uwiteka akomeza abahaza ibyiza bibakwiriye, murakoze cyane.